Gitambungan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 11 Local Legislative General Assembly sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM nga gipahigayon sa Davao City kaganinang buntag. Dugang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara luyos na nakatak ng pagbiyahe niya karong gabi sa nasod Amerika alang sa pagtambong sa Asia-Pacific Economic Cooperation kun APEC Summit. Migahin gayod og igong panahon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. alang sa pagtambong kaganihang buntag dinhi sa Davao City sa Local Legislative General Assembly sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gitambungan sa mga tag-as nga opisyal sa BARMM government, provincial board members, city o municipal councilors ang first BARMM Local Legislative General Assembly na gipahigayon sa Davao City. Let this assembly serve as a reminder that all our efforts to push for peaceful and progressive communities should be parallel and align with the efforts of the Bangsamoro and the national government. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mo'y guest of honor and speaker. Gibutyag sa Pangulo nga timailhan ang maong panagtapok sa pagkinabangay ug panaghiusa sa local leaders sa BARMM. Matud niya, importante ang mga inisyatibo nga makuha matud pa sa diskusyon sa maong General Assembly alang sa tinguha nga makabot ang kalinaw ug kalambuan sa nasod ug sa BARMM governments. It is historic and it is a landmark day because it is a measure of the progress that we have made over so many decades as we have strived for peace. We have made some false starts, we have come to some successes, but we have never come this far. Gisiguro sa Pangulo ang suporta sa iyang administrasyon sa development agenda alang sa malungtarong ug hapsay nga self-governance sa rehiyon. And there are 7 offices that now have been put together that will serve as the basis for all the policies, all the laws that you will put together, that the Parliament will put together, even the rules and regulations for how the executive will execute those rules, those laws that the Parliament will enact. Gibalita sa Pangulo nga sa pagbisita ni Japan Prime Minister Kishida Fumio ning bag-ulang, mipirma sila og diplomatic notes sa non-project grant aid alang sa acquisition sa $6.8 million nga kantidad sa construction equipment alang sa road network improvement o disaster quick response operations sa BARMM. When we are talking to other Islamic countries, we continue to remind them that BARMM still needs their support. And I have to say to their credit that they have pledged that support and will continue to support BARMM. Ang maong aktibidad giorganisa sa Vice Mayor's League of the Philippines sa pakig-alayon sa BARMM Ministry of Interior and Local Government. Sara sa gipahigayon nga technical sessions karong hapon gisigutan ang mga probisyon sa Civil Service Rules and Regulations alang sa mga LGU inuman ang oversight function sa mga city o municipal councilors alang po sa SK o barangay officials. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.